Creole. Triangolize. Y'a cherché un vibe, jeunesse la cherche un vibe. Y'a le changer niveau, y'a le monde. Bonjour tout le monde qui a regardé dans le matin yo. Bonjour. Bonsoir tout le monde qui a regardé dans l'après-midi yo. Bonsoir. The Decimus family fait quand dans le carreau. Dans la kitchen, dans le salon, dans le bureau, dans le travail, n'importe côté où il est. Et spécialement dans le salon avec une vidéo Tout neuf. neuf. Et vidéo ça qui ça va aller? C'est the Whisper Challenge. It's like moi à parler et elle a mettre de musique. Bien fort dans l'oreille et elle va lire bouche pour connaître qui ça moi dit. Elle dit même tout il va faire même bagarre là. So yeah, okay, no sé cómo se dice eso en español. Es like como un susurro challenge. Yo voy a estar hablando, él va a tener el celular, él va a estar escuchando música en el celular y a todo volumen para que no pueda escuchar lo que voy a decir. El lama va a poner mis labios. So yeah. So this video is gonna be a whisper challenge. As I know, guys, you know about it. So what is it? It's gonna be like my wife gonna say something while I'm gonna listening to the music. It's gonna be really high. Oh, it's being too high. Yes, and then I'm gonna try to see what I'm gonna look at her mouth. Yeah, I'm gonna look at her mouth so I can try to understand what she means. So that's what the whisper challenge is. Yes. So let's start it. So I'm going to information for somebody like this already, man. Ça musique, man. Musique, man, va sur madame, man. I'll make sure you get to the volume, man. Get the volume. Wait. I love that song. They call him Incroyable. It's from Harmonic. Yeah. This song is really beautiful. Sounds really good. And that song, as when we driving, I used to play it, and then I used to say my wife, that song is for you, because it's like them guys they do that song for my wife. Yeah, j'aime dire nous mais c'est la musique ça musique moi mettre jouer là n'a conduit et puis moi dit madame moi musique ça pour nous lier. So il m'a dit si parler trop fort, m'a passer parler trop fort. Mais ça nous va parler trop fort. So ça trop belle puis j'aime dire ça en chant harmonique lié. Did I say that in English before? No, I'm just telling them what kind of song I'm listening right now. Yep, from ça va bon. Okay. From ça pa pour vaga pour pas trop fort. Yeah, I know, yeah, I'm gonna watch you with like that. Mama enjoy music. I'm sorry guys, that's my song. She knows she should not put that song first. Okay, I'm gonna try to follow her. Wait, now got an advertisement. Eh? Oh my goodness. Merci. Nous on est à la vie. Okay. La cour belle. On va aller déjà? Oui. On va regarder. La cour belle. Dis le quoi? La cour belle. Ah, tu as laissé ça bagarre. La cour belle. Dis le quoi? La cour belle. Je te dis la cour. Pas qu'on s'en dit, pas qu'on s'en dit. La cour belle. La cour belle? Yeah. Ça dit? Yeah. I got it. Você vai lá para ele, você vai comprar ele. Wow. Listen, it's like when no fair, o mais level, tu vai dar ouvir mais, você vai que não faz Jodi. Yeah, guys, this is annoying, this is funny. Mas eu tenho que não falei for. Sorry. Yeah, it's annoying, it's funny because I was trying to listen to what she's saying, but it's not easy. Yeah. It's not easy at all.
Il y a même pas maintenant. Nous faisons beaucoup ça pour notre vidéo pour faire vidéo ça parce que Marie pas les mettre couleur rose là. Et donc les connaisseurs sur les quelqu'un de mujer. So I didn't want to wear this. If I didn't got no choice, I would. Yeah, but you didn't got no choice and you still didn't want to use it. Yeah, no problem with that. So saben mujeres, ustedes saben. Okay. Wait. You see good for. Simpaka papa. Compadus. Okay. Baby, I've got do pile. Baby, I've got do pile. Baby, I've got them up in a bit. O papai vai lá volume. O quanto ouvido? O papai vai volume, o quanto ouvido? That's good volume. Que vai mais vite com ça? Que vai mais vite com ça? O tem baby, I've got them up in a bit. Eu vou me falar de como eu devo make sure. Wow. Papai não pode passar da vida, mas papai não capil. Mas para lá ter tudo com a cara. Baby, so baby easy to read. Yeah. Okay, now you. Wow. Okay. Well. Cinq questions. On va 4 questions, on va 4 questions. Vous pouvez bosser, vous les bloquez là, c'est que je fais un peu vite comme ça. Oui, c'est plus facile vraiment. Je passe moi de pas non et chasse c'est bien ça de dire pour. OK, on va passer là. OK. M'envie manger légumes. Oh, parle trop vite. Ok. M'envie manger légumes. Qui ça? M'envie manger légumes. Besoin manger yam. Non. Allez. M'envie manger légumes. Wow. Ou envie manger légumes. Yeah. I got it. Baby, I got it. You envie manger légumes. Wow. Avant qu'on ait fini, pratiquement dire envie manger, on bagaille. On doit parler vite, faire mal pour elle. Moi, c'est un maudit avant de dire, ok, on doit dire qu'elle est bonne. Moi, je dis bonne, bien sur le bouche, on dit là encore. Bah, madame, légumes. C'est des légumes là. Alors, tu vois. Excusez-moi. Quand tu mets de volume, Non, quoi, non? on a fois goûter volume encore. What is your name? No, let's go. What is my name? Okay. I love orange juice. I love orange juice. I love. What is? I love orange juice. I love. D'accord. Okay. Raison fait me dire face à la papa prendre. Baby, tu like but maybe confused. I love orange juice. I love orange juice. Okay. People are not going to say confused about it. Like, people are coming. Good job. Yeah, okay. Yeah. Okay. Ma vie, ma gentille. Ça, c'est le cas. Ça, c'est. Ouais, il faut-il. M'envie manger un petit bœuf. Oh, ouais, envie de manger un petit bœuf. Yeah. Moi, ça m'a plus difficile que ça. Well, c'est facile. Wow. Okay. That's gonna be your turn. Oui, donc tu as changer de langue. Yeah. Parce que là, toi ici, vous deux. Yeah, I think so. Ça fait 3 questions. Non, par exemple, si vous.
petit bœuf, je suis un petit bœuf là. Quand on me dit, on va un petit bœuf, on va un petit bœuf, on va un petit bœuf. On va un petit bœuf. Dès que je suis bien, tu vas ça. Allez. Creole. Nicolais? Creole. Triangulais? Creole. Triangulais? Creole. Triangulais? Creole. Hello guys? Creole. Hello guys? Creole. 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 Hello guys? Creole. Kekolai? Ooh, baby. Oh, up to him. Creole. Oh, I give up. Is that? Creole. Kekolai? Yeah. Funny, baby. It's loud, I love me. Funny, baby. Wow, most of that for me. Yeah. I'm going to talk about Spanish. Yeah. What do you think? Yeah, I know. But I'm about to buy Spanish too. Yeah, I know. So guys, I just asked her what time is it? Yeah, just I want said, to "Okay, well, I said, just want to kill Elie." Dame comida. Dame comida. Vous parlez trop vite, nous ne parlons pas de piston qu'à comprendre. Dame comida. Oh, vous parlez mélodie, je vais juste sortir. Baby, pour ça, baby, viens regarder même juste là-bas. Dame comida. Dame comida. Qui ça nous parle? Non, c'est pas ça. Dame comida. Dis-le encore. Dame comida. Baby, qui ça? Maman, il a de même. Maman, il a de Not manger, give me food. Pas dire plus slow, tu sais, plus slow. Dame comida. Moi, dis où quitter, non, fin. Dame comida. Qui ça nous parle? Non. No. Dame comida. Ok, laissez dire. Dame comida. Qui ça va manger? Dame comida. O gangu, o mesmo manger? Qui ça va manger? Dame comida. Just give O mesmo manger? Ok. Pode quand même, o mesmo manger. Pode dizer que vai filho. Sorry. Dis en espagnol. Oh, ok. Vamos dire en créole. Ok. Parce que en espagnol, il y a une différence en créole. Après, Baby, faut tester ce mot. baby. Oh. Voilà, la criée, voilà un tag de la gâchette. La criée, la criée, les bouts. Ok. On va aller vers ce bac comme ça, la fait pas de carré, la fait bruit. Guys, vous allez bien loin vraiment dans la vidéo à oublier. Batman meter déjà.
Avance, compa. Classe. Qui jazz obtende là? Qui jazz obtende là? Qui jazz obtende là? Qui jazz m'obtene là? Yeah. Il faut aller Qui jazz obtene là? Classe. Class it is, baby. Yes, it is, baby. Okay. Compa. Ok? Ya, di pou sa, nan check light yun. Oui. Bon, pou kesyon sa mte repon nan, mwen wad di kesi gen. Yeah, as in still again because I'm supposed to learn Spanish, they repon more on Creole. So. Asi mwen se lè mwen dati mba gen, aki. Mon che. Non, sa mwen. Okay. Vin back tambour. Vin back tambour. Vin back tambour. Baby, sa wè di baby? Vin back tambour. Mwen ta kou komas mwen mde ou di m vin, akot sa di ya, vin palo, mwen la di palo di sa se don. Vin back tambour. Vin, ese di lako? Vin bat tambour. Vin fè tel ba pou, wad baka so di yan? No. No? A loko? Vin bat tambour. Vin pase pou? Vin bat tambour. Vin pale pou? Vin fè tel ba pou, baka saldi? Vin bat tambour. Vin bat tambour. Vin bat tambou? Yeah. Ok, vin bat tambou. Ok, vin bat tambou pou nou? Mama. So madame de vin bat tambou? Gen video kote la bat Baby, bat tambou tambour. pou. Bat tambou pou yo. Sorry. Boss baby, Okay. she tell me to sing when it goes over. So manifeste. Si sa, bel anpil. Ni am kwa ka pose une question. Ya. Mwen kwen deni kesyon? Yeah. Okay, what is it? Ni femme n'a pas pour lier pas moi. Tony mix. Ya, baby so sote la pas Anti avèl bébé. Baby so sote la pas avèl mami yon pale. Yon kou la giva la ki la. Ok. So, e pa den de kesyon pam nan, nan di nou kes li de gen. Flashlight then. Net. Al toujou kontinye, ki pa an problem. An oubliye de konekte sa, mwen se ba fon bon bouy bonje. Oubliye de konekte chaje ya. On va konekte man. Ok. What's baby's name? What? What's baby's name? What's mommy's name? What's baby's name? What's mommy's name? What?
Yeah, baby. Yeah. Wait, bam. Wait. Yeah. Comme le visage tout, le bas visage, réaction. Non, pas comme ça, tu vas bien pour bébé. Tony Bix, let's go. Attendez, pas le temps pour attendre. Mais tu m'as dit ça tout à l'heure là. Il y a toujours pour ça pour attendre. What's baby's name? What's baby's name? Go dis ça déjà. His name is Rod Second. Yeah, you got it. Go dis ça déjà. Pas dit ça. Think about a difficult one. Ouais ça? Yeah. Dit ça, pas dit ça. What's our channel name? What's our channel name? Bon, pas bon. Go for them. Hein? Entendez? Entendez? Hein? Pas connaître, go boire bouchou. Oh no. Oh, something is wrong. Non, entendez. C'est la forme, it's like entendez ou do what's our channel name. Even though back at all, bouchou comme catando. Limite vai usar só ele sabe uma coisa. Não sabe meu sonho. O que você vai fazer na transação? Sabe de música lá? Devagar. What's our channel name? What's our channel name? See? Ouais. C'est facile, trop facile. Guys, let us know who won because I mean not fair who won, it is just fair fun, you know. So dinos quién perdió o quién ganó. Si no me challenge nan, di nou pou ka fe plus challenge pou nou. Okay guys? Okay. Si les gustó, dinos para que hagamos más challenge para ustedes. Yeah. So if you guys like this type of challenge, let us know in the comment section down below. Down below, not up in there, down below, okay? Thank you. Wait, baby. Wait. Quando ela fait coller, non, j'ai il a jamais li fait comme c'est ça. Il a crasé, voilà. Quel bébé, mais comme ça n'a pas. Il passe tout, elle commence à faire. Você enjoy challenge nan, jaman de mwen di an, komante, share li, invite zanmi nou, pi di nou ki lo challenge nou ta ame nou fe. Yes. And no try, and about to then I'm commencé par les one done. Kaya budem kaps. Okay. So yeah, je ne t'ai dit, parce que dans la commencé par les toiles, on a changé la because nous avons pris notre nation, nous avons gardé nous tout, nous avons fait au left, like something will left you out, like nous there. So let's go and cut what's that. Yeah, but it's déjà. Yeah, well, look at that. Yeah, as my wife just said, yeah, we're gonna speak like 3 languages. Just so that we can satisfy all of our subscribers, because we got people following us from several different countries. So we're gonna try to satisfy every single subscribers. So especially we're gonna thank them people who watching us in Chile, Dominican Republic, and Brazil, and United States, everywhere, whoever you are, we want to thank you for everything. So we hope you're gonna keep comment and share our videos and invite your friends, your family to subscribe to our page, to our channel, to our YouTube channel. So sí, lo que estábamos diciendo es que vamos a hablar 3 lenguajes en nuestro YouTube canal.
en nuestro canal de YouTube, porque queremos personas que hablan español, like haitianos que viven en Chile, en Brasil, en Santo Domingo, o que entienden el español. Y también para las personas que son hispánicos también, que nos quieren mirar, claro que sí, están muy invitados. Y sí, eso era todo. Suscríbete a nuestro canal, dale un like y compártelo con tus familiares y amigos, por favor. Gracias. Esto era todo. Y ya. Love Bodo baby. La connaît de Okay. I like taking pictures of our Quand les gens disent que dit que ça suit à tout le monde, je vais essayer ça de sentir comme ça. Ok, nous allons rester pas trop long. Yeah. Okay, now just the new. Bye. Gracias. Alright, bye guys, enjoy video avec qui comment pour nous. Bye. Sorry. Really suffer me that. Nous faisons un bisou pour nous tous, guys. Et bien encore, la grande écart, maman. Joker électronique, maman. Atalou, microsystème, maman. Aïnet, Akem, Katel, maman. Suzuki, yeah. Carrezon, Shell, Hotel, Allié. Creole, Toron, Bacaraye.